Nyamelela abalandeli Orlando Pirates ebekade ngibalindile nangutata uGita Sukhulu uyangena. Mhlekazi asibingelele lishonile namhlanje. Hawu, alishone ningenandaba, ngiyabingelela nami kuni nonke nje ukuba supporters ebhola laseMzansi. Amen, amen, amen. Utata uGita Sukhulu siyakumukela tata. Namhlanje umdlalo ubone kanjani? Orlando Pirates ibidlala nezale ekhaya le Eastern Cape, ngikhuluma lapha ngeChippa United, baguqa abafana ngo 3-0. Ubuye kanjani, ubone kanjani umdlalo namhlanje? Awungasithi nje halamuzi ngawo. Okay tata, hayi no. Umdlalo hayi udlalile kodwa ke beningalindelanga lokho enibone sokuphela ngakhona, bendizixelele nje ukuthi hayi mhlambi kwawudlalwa nje i-draw, kodwa ke sabona ke iParis ibuya ke kwi-second half, mari i-first half yayo hayi bendizixelele nje ukuthi hayi angathi noko iChippa ifuna nokubhalansa ukuthi ithole iphuzu li-1 nayo iParis kodwa nephuzu li-1, kodwa ke yagcina ke iParis ingonyama ngoba iParis mayingaba ingathola amathuba okuskora ya kunomfana nje ndimbonile naye futhi ongene naye as a substitute, lo umfana oMasilela ndimbona ngathi la mfana uzawuba yinto apha ku-Orlando Pirates. Ya tata, ngoba uma ungabhekana lapha na ku-starting 11 sabo kube khona ama-changes abawenzile. La sibone khona umfana uMakubodi replacer uNduli okuyena wekade limele, baphinde futhi kwathi uLukhunja apholiswa obuye endaweni kaMoremi, kanjalo noHotho obuye endaweni kaNdaba. Ma ubheka kodwa ke ama-chances abawa-create-ile first half bekunzima kuLorlando Pirates. Angazi ukuthi mhlawumbe ungathi yini eyenze noma mhlawumbe experience ebese yenza ukuthi Orlando Pirates ibuye ikwazi ukuthi team efana neChippa United, futhi iChippa United first half ibona bebengathi bangahle bathola igoli. Ngikhuluma ngokuthi uma beya epalini bekuyibona bebenza into ebingathi mhlawumbe ingahle yenza umnyakazo up until kushaya u-60 minutes beqalile ke bathola i-Orlando Pirates thola lamagoli amabili angene ngokushesha. Mhlawumbe yini elimazi iChippa kulomdlalo, ngoba ngicabanga ukuthi impela up to an hour bedlala bebesayibambile Orlando Pirates. Tata yabona ilela i-first half nami bendizixelela ukuthi iChippa mayingafumana nawo babe kuyafumana igoli, la mdlalo ubungagcina vele kuphela ngedraw, babo kuyi-draw yamagoli kodwa bengagcini ithola. Ngoba manje ibethile iChippa ukuthi iyekile yaphela i-first 45 minutes bengatholanga goal, and then kanti ucoach weParis phela ungqondo ngoba naye ndimbonile lapha yana mayihleli lapha yana ngesikhathi kuzawuphela yona i-first half, ndabona ba udla amathambo engqondo khona akuplainayo, and kwakuplainayo kwenzile kwakubonakalisa ke ngoba nyani iParis ibingekho mhle kakhulu phambili napha ekumidfield, mawungaba zokufuneke kube ngathi kufakwa amabhola ema-spacing, kodwa ke yena ucoach wayistadisha, wayibheka, wayibuka loo nto leyo, wabuya ngayo ke nangoku. Yiko ndithi iChippa yona izibethe ngokuthi ingalisebenzisanga elathuba le-first half, kulapho kaphethe yabetheka khona, ngoba kaloku masokubala uHotho ya is experienced player leyana, naye lo mfana uApollos lento yokushintsha kwakhe amasayidi iyamsebenzela kakhulu. Apollos into engihlale ngibalula ngaye Mhlekazi ukuthi ma kufanele wazi uma khona Apollos kuzoba khona i-shorted goal and kuzoba khona i-shot on target. Iyona into engiyithanda ngo-Apollos leyo, ngoba angimthanda umdlali othi eyi-forward player kodwa uthola ukuthi kuze kuphele igame engakaze alishayele ipala. So iyona nto engeke ngiyithande ngo-Apollos, nebivama ukwenza ukuthi ngimrate high lo Apollos kunoRiele Mofokeng. Kodwa ke that's personally me, ngoba bengisuke ngazi ukuthi when we attack igoli ngalisheshe ngililindele kakhulu ka-Apollos then uRiele Mofokeng, kodwa ke I'm taking nothing away from uRiele Mofokeng. Ngifisa ukuthi sesiphethe nje Mhlekazi, iChippa United iqembu lakuthi emakhaya, iqembu lase-Eastern Cape, of which ilona qembu elimele loya line ongale ngezansi. Ngikhuluma ke laphana ke Eastern Cape, njengoba nase-Cape Town kukhona iStellenbosch. Lama team ame ngawodwana kulama province and selokhu ayasurvive. Kuthini ukuphawula kwakho mhlawumbe ngekusasa leChippa ekuthenini iChippa inokwenza iy'nguquko nawo vele zikumangaza nje? Ngikhuluma ngomdlalo ofana noKwayiba, uhambile waya laphana ku-Stellenbosch, yaphinde yakhe abadlali abaningi, inane-record ke futhi ukuthi ocoach abahlali. Mhlawumbe nawe njengomhlali noma njengomuntu wase-Eastern Cape, kuthini ukuphawula kwakho ngeChippa United njengeqembu lasekhaya? Wetata man, ya iChippa yona liqembu lakhona elimele vele i-Eastern Cape, futhi ke ebese safisa ukuthi liqhubeke kuze ku-edeke elinye, yabona, ngoba njengoba yona isothemba lethu kahle kahle i-Eastern Cape ikhona yes, kodwa ayisothemba ngoba umnikazi wayo uMpengisi yena ugijimisa
imali into endiyibonayo ngoba naye ukureleasa le player lena uMqwayiba ndicinga uba into idibene nendlela zemali ngoba kaloku uma usebenza imali nemali iyakhuphuka unyaka nonyaka uma ungabe usebenza ikakhulu nomsebenzi wakho especially ama-player uma uya ubonakala indima oyidlalayo ethimini. So ngicabanga ukuthi uba releasa ngoba esebenzisa imali uma ungabheka abo-TS Galaxy ya naso Stellenbosch zithimu lezi ubonayo ukuthi abanikazi bazo bagijimise imali kakhulu abagijimisanga ukuthi bona kumele bawine ntoni kwiligi bahlale. Ichipa nayo kuyihlala ihlengwa isengxakini isizini nesizini noba ziyi-3-4 isizini la ihlala isemva nje futhi ke uma ungathiwa ingaphuma ngeke sithuke kodwa ke singakuhlungulwa ngoba lo Eastern Cape ingasali ngenaqembu nethi nje umnikazi wayo nayo apha ku-coach ngoba la coach lwana hayi mina yabona nawo nje uba eluze le game yanamhlanje igame elandelayo uma engayiluza uyahamba and la coach ugudi kakhulu la coach lwana i-team uyakwazi ukuyikhonka idlale lento ayifunayo athole lama-player awafunayo. Ngithi uma engamnikeza i-chance kungaba ngcono kakhulu tata but ngoba ke kuchipa angeke ayenze lonto leyo igame elandelayo wayidlala wayiluza uyahamba. Umzingeli umlandeli omkhulu we-Sundowns kade sinaye la naye ukubeke nje njengoba ukubeka ukuthi loya coach is a good coach and he wish ukuthi loya coach bathi ukumgcina ukuze babe sustainable endleleni yabo kuya phambili ngoba lento kushintsha coach njalo njalo kuyalimaza iqembu kodwa ke tata sethemba ukuthi amaqembu afana noChippa angeke siwaluze ngoba amanye ama-province kubukeka amalokhunja amaqembu anda kanti njengoba bona belokhu beme nga-1 Eastern Cape kanjalo ne-Western Cape siyafisa ukuthi leli khandlela elikhanyayo alingacimi. Tata before ngudedele ngikuzwile usho lapha kuma-comments ukuthi hayi ngolwesithathu nakanjani siyadlula ubona lo mdlalo uzophetha kanjani tata ngoba iMarumo Gallants izobe nivakashele laphana ePitoli izodlala nani emveni kokuba ke niluze ningawathathanga ama-maximum point against Kaizer Chiefs of which nani nizobe nifuna ukuthi niwine lo mdlalo ukuze nani niyoba top joint kanjalo kanye nayo i-Chiefs ne-Pirates laphana ku-7 points. What's your take? Ubona ngathi umdlalo uzohamba kanjani tata lo wangolwesithathu? Wangolwesithathu tata wona hayi uyiwini ayijiki lonto futhi ke asizuthetha ngento uba sizawuwina ngamagoli amancinci kufuneke siwine ngamagoli amaninzi ngokwenzela uba sikwazi ukukhompyutha phaa kula number 1 nala number 2 especially ngoba uma ungakhumbula la season kwaba khona inkinga yamagoli so ngicabanga ukuthi Sundowns nayo kuzofanele impela ukuthi abafana boBrian Leon kube semakhanda abakudinga ukuthi kuze kube ucoach oshoyo ukuthi akwenzekeni ngoba sibonile i-league icishe ifuna ukudecide ngamagoli la season so we are looking forward tata kuleyo game sethemba ukuthi yodibana ngalo lesithathu kusasa kusilo umsombuluko kuyiwe ematohweni asibonge tata ngesikhathi sakho sibonge kakhulu. Hayi no ndiyabonga nami tata makube kuhle.